Ahee, nomukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namuntlha hi ta hi kha loko xi n'wi rhanga na landzela mukondzo ya bela the president hikuva a hlasela ti-fans. Eya swi te njhani kahle kahle. Yeah, this kahle kahle swi te after loko a posted this post. Unfortunately post leyi yi delete-ini because a swi vona ku hayi a se a fikeriwini hi vanhu. Yeah, Afrika-Dzonga u lava ku posta a V-class and stuff like that and a hi ndlela yin'we a claim as if i ya yena a twa na ku vanhu va ta believe na so a rhunga sivela press rhanga hi timhaka ta yindlu leyi nga postiwa hi xiyisa xin'wana xi claim ku i ya yona mayana. Yeah, so post leyi ivi a yi delete because many people ye a va kha va kombisa ku i vula sivela press rhangana mayana hi la problem yi nga kona manikuma. Okay, yeah, loko hi yindla hi vona tlhafika a posta this long post nakona video endleni already la a nga fika tsala kumbe somlomo ni nyika brajo by master and stuff like that. So sweswo mi kuma ku loko se a posteni la vanhu va le ku kombiseni ku loko somlomo u la sivela press rhangana koko i va ri ku va block teteleni na hi block-wini ku va hi tsale ku sivela press rhangana. So na xonge rhangana wa kwata loko vanhu va suspecta ku i vula press rhangana ku veni at some cases va swi ri clear ku i vula yona manikuma. Yeah, and then from there hi vona a xonge rhangana fika a hlundzuka swinene sa a hlamusela na defense phela because tin'wana mi kuma ku va ku ri defense ta yena for real. A fika a tsala ku ka n'wina timenemene eka hinkwaswo leswi ni swi tsalaka la mi nga ti mi fika mi vula without vumbhoni mi nga ri na vumbhoni mi hleketela ku ni vula mani mi a ni chava munhu la ni type liya yo byela munhu 99 a ni deposit munhu loko ni vulavula. Okay, so loko ni tsala swo tsala laha kahle ho socialize ntikweni xichangani ni le ka social media loko u ta laha u fika eku u vula mani u va xi ri munhu ka huku munhu wa kona. Eya and obviously na vo tala hi ku press rhangana I think xonge rhangana kwatisi swona hi nga hi wisisani thyaka hina mi offer mi byela hi vanhu va potential nyana very hi offer hi pfa hi sikela swo va sivela press rhangana hi vulavula hi vanhu lava nga na potential yani n'wina daily mi ta ka wall ya mina mi ta dakwa laha ya se ya so sweswo and also ku attack the fence la it might be a fence or the fence ta music because loko va za va ri la already i vanhu lava nga connected with music so sweswo a yi chayi kahle at all. So loko se va kha na ti-post letin'wana vona ku se ti clean I think it's because vanhu vo tala va block-eteriwe. I'm not sure if she had someone or what swi komna ku xa block-a and album ya yena Season 6 of course yi ta yi ri kuteni hi endleni video already swi komna ku se ti clean na loko a fika a tsala swilo vanhu sa va ha comment swin'wana na swin'wana. I think it's because se va block-eteriwile hina timenemene se hi block-wiwe so vo themendela mi nga kuma ku some are faking it vo chava ku block-iwa and stuff like that. So hayi a reds loko ri amukeza mi subscribe ni ta kombela mi tlika subscribe. Minjhani vaseketeri va tshinya vantshwa na mani xongi kwala ka mina ma ku vona as tshinya nga duma misava hinkwayo jikelele vana xirilo va ri va kombela ku ni hunguta beef ni ya hansi ni nga ha beef vavasati va kombela sweswiwa inkomu.